la nangli non MSc mandate pen penangan nangli da claim pon lo nangli achievement ni tum da thainam nong lo pen development penangan kaching thuramu ni tum thainam nong lo sidami isia part ahin pen nali pan isia allegation mate si lam hoy mate na nangli duar bagori constituency ara pan claim pin pusi akoy keba na sila labang su puthang nali pilo pusi karmi long lai na nili akoy kipi dolomara rat napen bo chulong kam rat lalo je dolomara along karbi student association atum do latum ke la lamding road akhia tum alang tum pen kamathadam khainogali nili pui akiro cpg akiro cpg alang ni tum fan lason kamatha thek ajakong je alang tum pulo je dolomara pen dai thorha war nang plak da 10 crores project ke stadium la pusi biko ang ton dak si biko semi dolomara na ken pipeda lason nili fan ban lo setame laso 10 crores project long isi kitchen selam lah de dake indoor stadium do badminton ke Part-2 pen lason fan auditorium hall do gallery do lapen open stage do la sarita me non that finance minister or non chief minister alang li pen ke than do je laso project ke elong weda dim long si bikok nai labange asar kular masih doko kali borne nilim kimanga bangke la hello je sport anara bangke daithor nar bang mesen apang pen ta ke claim football khela pine do pinanga team do pinanga amasi nilim munthilo ma thalo daithor nar bang si indoor stadium bipo gallery bipo auditorium hall pen open stage bangke dolomara pon po la solam tame nili chingki chithano same hola sut nili fan pol la so scheme ke elong weda dim si binai dolomara part people si nili auditorium hall pen open stage pon po athe karbi jutang jubat karbi youth festival junior festival putante dolomara long se kata ki bipot lun kan amai na pe hola punar bang na chingthur muchot la pen kata me oktober cheklo junior festival ote dolomara long si bipo la sin nili kemat hadulu amasi api kichok chidet adim long bangla so a project bangke long weda dim long sibinai masi dai tholong bipon kongo la so phiala tum lahai alam thepen one no he hala punai bikong lo la punai one with that la so na abar saban lo la pen scheme same jang same nili kada dolomara ra fan hala sut ke hai he pran same nili pulo nili hai lo tang te france ke dolomara ra fan nili kam claim ji pulo nili first MSc development a scheme 15 lakhs a project sarpen ke pangcheng pon hola so projecta nili ning dolam nota nong tu dolomara botor Teron rong along apran ke school hem no si meeting do dam da ama si school hem meeting do dam no si nili chichak te kang lo nili claim first scheme ke hala dak si nili ke claim nam chenglu open stage non ke kapre ke tumta rong asara mai punon kapre ke semi party tum semi dudam mong lo dudam mong la si yolam la pen borjuri pen non borjuri pen na tum thekdam long lo na tum abutung tum dam lu ta hailo borjuri pen dolomara ana to war 9 kilometers do hala su da to war na tum jong si theklong lo ponte penang an harlong agari truck hai ke pon hola su do ko masi to war hingno pin la pen to war salam le 2016, 17, 15, 13, 12 jong sin kan jong sin ang dam lo pade so to war is the most worst road pi a hok pa dalam lo hala su jong si dam lo pa gari so masi ke dam sumkru la pen nan tum thek dam long ji setame nona bangke hala so to war neli CM sar afan tuning risi alang li si borjuri pen ladak an non dolang another 500 meters dolang dolomara town na bazaran ke lije fan to war ki nang selam pilo rok dagang long son ingnar kachelat vera dim long kiduk kisung menit tum inglong pangdai pidet lo na tum dam te thelong lo mate thekdom long lo an inglong si pangdai pidet lo kana sa ola so part long along with drainage system dak selam la na tum thekdam long with drainage system dak du an kang tu si pangdai lo dolomora rat bangke aning rong lo
Kasi borjuri pen hada to la pen apike nili ako SOPD state pen sami Chinki PC Dr. Numol Momin pen sami Chinki chitan interlocking to war na pitulo na jum tek long long na si ki claim ke halapuna dolomora pen pu dai thon nang plak bang puke avi nili claim ke la pen ardan la si la so da alar sini open stage tame na tum tek dam long lo hola da non ke tarpulin akam nang nilo adak jong se program bilo tante claim pilo art gallery dolo art galleries tame hola da dolo la pen award sai rada tum chinilo je hola da adim long kaprek award sai tame tek pon long lo na tum dam lo pot tema scheme doan sami IB PWD IB enta hoda guest house na tum lai dam te next time ke hoda do dam long po dolomara mang nilimata dolong po guest house ave dolomara long sami non PWD guest house hoda IB Dr. Tuliram lo hang sing pudam lo ende ke plak bo dim basi ave lo dolomara town selam dekang lo nilidam de prasi dolomara town bu owi ki meeting ki tok do hoda oh Amas ini muntilo are dolomora long asong natum town kar idu hola susi dolomora town puki tok do chair so rasone di ke gende hola susi town ka declare dia lam si bang mena sameni ni muntilo o dak arara tum town kar idu ji obi kimi tung tok la si pinir ni bangke arna ma fana kiro pilo dolomora son na pen dai thorlong son town nang create pilo na pen town nang create de pen de la ke scheme do ansame ami thangsi wang bom pulaki pini Richard tok bi pina Richard tok bi MSC manon man menon sami town ge kritikang lo da scheme doan tame wang bom pu kalima kala lasi lahai pen penang an lang dam lo ponde along tina polling station pen lang dam lo tang te malasi pen cheng lo kan dok we lahai dolang even non head jongs tame na tum tek pon long po medical sub center example like Borpeta along hala daksi dispensary bikok lo that is 40-50 years aprang man itu ma border hadak andu itu sami hala daksi bibong cholo no hospital along lita ki jutupo aprang emisi itu fani sorsar se setami itu ma boundary bang chichini dala de claim ke nam inge Borpeta son hala sun bangke je arloge do pinangan duko ka masi kien vi pen kipia fahuta dolo la pena pike UPD sa tum dolo kipial tige ajo mati ni tum nat ke PDC ke pen dolo la son pen dolo seta non doktor tuliram ro hamara kiro pitunang ji alangli pen la so initiative peace ke banji fan ke ban pen jok je la tuma fan peace accord pasain hadil hilo la de pen ke nong insam muchot lo avidelo di avidelo home minister dag wang lo karbing long nang humri lo nang don non head jong prime minister wang lo kalima kala ike la happen mat sino na baki nitum army si aprang ke dak dulu CRPF tum si la so chetan jok lo da kisung pik pinangan karbi ara tum sung pik la pen la so medical sub center da la so adim long tame impulong ledal hem dolo sin me impulong ledal ate hala so army tum si banan do thik central atum la nili ka request betai lo DC office pencheng log SP pencheng ki chita lo chokche sameno na bangke Dr. Tuliram long hang fan rovik thunanji alang li pen ni safety pen ke NC no na bangke alang tum dak pen sif nang kok sif that pen si non head jong Dr. Tuliram si dam nai polo CMC stame tum IEM konsing rong pipen si tum dam si dak integrate dam lo dolomora rato maning rong pigan atin ningkam thi ke phokep so se adu dak kilong nang ji facility ke hala dak bang kaprek akhai tum silong lo ni to fan to wars amin nang khangdun kan tum nang padam long ida pen hospital la so dak pen doctor tum ponong li konsing rong pi fan dak khang check an hala dak tu atin ni tum madim ke border golaghat border pen ni tum ta bokaghat na dam nang ji puna ta dam nang ji mane interrelated ang selo la bang ke lasi itum border bang interdistrict bang penangan lang dam tinon kahora na lang nam tha ayura lom an man se apran ke itum border do saminon ke kalider lo
kali dia lo ayora na lang damte long lienda bang na si dokoklo golagha district son si dokoklo nasi itum kecilang nang ji adim pinang andu non bar guri na tadu nason no do avar sai pinang an adim Lakshmi Jori po isya pado hala lasonat area tame do kata avar gundugul do wer do na tumar julongji lahai ahin penta pinang ando lasi isi bangin no dolomora par lang dam lupa mo penang linang kar jula bangke nili plak play la pen hola malasi high school atum professional alam long kone provincialized long nundi da tang hopin it hola hai tam nili fan wan same provincialized ke long nundi da bang ta criteria do non do metric ke pass record do na ji hala da bang committee do hala tum mesi bang pass pon ji nang li ninghang lok ni ninghang lok ke chok chi de ji hala so anom zalong puri du nang ji la hai pena jok si acha so malasi high school long penila sada menon higher secondary hudak set up bo dr numol momi pen sia process kori bom lo apen itum dr tuliram no hang tum pen tum ching kiching bai bom lo si tolo mora ra tum pen jos ke plak lo pen KGBB school la hudak ni bidam de lo ke KGBB school la hudak si do lo kende ende kopilo ke neli ke plak la Kasturba Gandhi school ke hudak KGBB school dulu hadolo mora ra tum long si non third grade fourth grade asa kuri ke claim long bom lo kente hala tum si long bom lo ke school na pen ching lo tame kuri lo non son ukoleba school ke Silunian circle pe ni lifan Dr Tuliram no han lifan nang pilo ne diring ra fan pilo diring lo son pa piping la scheme mane development lele dang lasin lasona school ke non already tender kolelo matru implement mane tender kolelo same people la thike la covid pe na jani se pina cut down du na tum ne chini lo lasin mo pe na bo ningkan phong bo ningkan hini ke ne like totally ola se discipline lo si do lo ningkan ne thomni lifan man lo covid nang puri lok lo la song bong sinili ra fan ka mi klempi ni leader kali le tim kar biang long Dr Tuliram no hang pe check lok lo Lasik, lasu COVID na join ni pen na pinangan itu mafan development ko ansi progress na ni ma papang na ni ma bangke papichat lo. Labang lo lambang ki. Nona na COVID ke dola protocol ke dola sa tami non sila pusi COVID avilo puke declare lilang ke. Dolang mati. Lasu mo si tum citan bom Prime Minister kalau all chief minister tumpen si video conference na kong people lo. Nasi lahai pen munti dam lo ponde dolomoranat काम के क्लेम पॉन पे पुके नीली ये मार पुके लीला एमिसे सापेन के नीली मुंठिलो मथालो दोलोंग के पतंग ते काम दिम लो नीली दोलोंग पतंग पिलो apa yang hal su tang lab lo patang lab lo more than 9 bridges kitang te hala su lapen hala nanti tum la waterfall isi do yes kai pulang su waterfalls aso kai pulang su waterfall ke penangan cethang pinglong ni hang jang mong ke sitam hala da isi interesting isi bridge do longi long thom do lason thoda bridge ken hokta avela same labang so idea technique kona pesinang tu lang me ping arum bang lang lis bridge puro de lang dong jok floning same lang da dong pon mi ponta semar pon pasti labang so unique kona pesi labang isi la hello je etum Kahara Road division etum hola so dant executive engineer ke Joel Timu nasi Joel Timu pen SDO bang budho Teron hitung bang thom ching mai ching sai lo je kai pholang solong hadak kuson si scheme selam ben si tung klempon nang jima nasi nili CM Dr Tuliram no hang fan chuning ri lo haladak water force mission nasi haladak itum scheme deng pon nang ji nasi nili munthilo mathalo je haladak kai pholang solong study lo hala dake adventure type si dam nang ji hala dak dam no tang te adventure type dam nang ji harlong hala so teng paduna langro hala so teng paduna nature hala so teng paduna itum pai nu nang ni hala dak phang nu si itum interlocking selam ji adorkar nang ni so hala so kamatha kamunthi den men skywalk project bang lo so that hala harlong ka do ko vitami intake do ko lo check tami kai phulang so mati check we didn't damage them ni tum phang nu nei mati
laso natural bang dukong lo mati lasi muni tum hudak dam lo te hiking type adventure type muni na tum hala dam nang ji gari pachi ponlong nang ni hula dangan lasi hula langroy long bang ke ni tum aber si silam si langroy long jeep safari son padam nang po lapen kapre panen dolong su aku silam pilo sudah deken langroy parlong po Kalimakala hala son atuma fanta avar side people no itu langroy lagi dolong silam pilo la son afan lasi hala dak kedam tum ke muni da tum hala dak kedam pen aning sampik mane skywalk project ke northeast long ke dakhelo first time lo nili da thekdam long oh majota la so project pen jong si kene pone everyone says is wow lang mission basipu kado weta la pen hala dak ke ponceng hut ke nili hala sutta me hedi promila baido fan pon la kala soila pen foresa a minister lang promila baido fan nili jongsi nili social media nang tum lang patang te ne Facebook long dam patang te nang tum thek long ji still ne photo la hai pon memories do alang li fan tami hole so ni scheme zamela long da chuhang dun la chuhang dun la soil pen nili phanang pipon tha nili scheme jang to watch tower nang pipon tha po watch tower ha nang pipon tha a phin da ka dim bang nang ne phanang pipon peda kapre ka dim long sinang pipon dang jual baguri yang bong lo ko haura lo adim long bang si ajaka a project nang pipon lo alam bang ke world bank ben sinang people ma world bank bang tangka alam do kong mati paciru thun na mane la so hormu ban do kong masi la haya scheme bang ding pon lo that kali pon ne bang ke la inglong jo long ta me cherry blossom trees all those trees ne kemat hada ma dim ke dulu ni dream bang thengpi ekdom laso thengpi bi lab lo patante hala so project scheme de dulu hala su patante ekdom la inglong long ten so thengpi ekdom arvo amir pen langmi pik hala so no sabe non bang ke la halo je la so scheming pudam det pen api dr tuliram ro ham ko khero pitu nai non nisit na pen dame hala so ka phulang so dam lo ke la so thak ta dula hala so thak ta dula hala so thak ta son thora a falls dulu water falls dulu la so thak la so karlu dai mi fan ako ituma project bang ako deng pon tupo non deng pon tupo no da ke cafeteria hai doji la pen kidodim ahem tami hudak dupo kote sa type hai dupo la si hala hai bang nitum kebon la ka phulen su lam de ko te nang bid office ason nili aku kai pulang so bid office isi kim tadu boundary wall pen chenglok theklong ji na to dagel so that next time bangke la tak forest department pe la langchari ponong po alam bangke nona bangke la kai pulang so development committee tum hansi palang pon bom lo more than 1000 buses every day because plain district lo ke nang Tinsukia pen sila tum bangi Tezpur pen si bangi Golaghat pen si bangi Jorhat pen si hula tunge waterfall seglong liko inglong aju gali hula tunge plain area so la tum ke la daga son kai pulang so long so nang ki jui pen la son arna mituma fan kipi karbiang long fan la son ni tum ke tourism pen ta ni tum ke penang an chingthur pon long ji Meghalaya ko son Meghalaya ko na pen ke chingthur tourism na pen Meghalaya ke tourism na pen la pen mo pen opo education daklo insam doplo adim lo amasi muni de tum hodak Meghalaya adim lo son Mizoram Manipur Tripura hala da pen si nangka porhi non Tripura Tipralena a chairman lo la ke alang lita hodak Silong si du ke Tripura ke shel hodak si du ke lang sen advance pen pori nitum Chiteglong long hola su chipachini ne sa chiteglong long hala su chichini hala su ngaji non alang li ke nongge Tiprale na fansi ke klempi lang ya no ngaji Silong long si benangan education na fanke muni tu ke pori adim mesen ajat ke mesen tu masih somar dong nali non langsung la tourism na kang tur pon ke aposa tangka bah ke nali benangan project ni tu ke klem na tu nali phana thailong dong sin non carving long tourism hin pen penangan claim pon se non me tourism hin pen penang kaching tour mate idum paklang pon numa kapre mane carving long tourism aprang ben lang nam lu kaching tour puson thekdong long masar nang di tourism anat bang tourism anat tu aprang pen lang kapre kadim pen ke bang muni retum je carving long da polam pen dono itum long dono sta me pen isi bang ke itum information center bang
tourist information center bang avela la bang akin ang sot tipik la penisia bang ke la hello je itum social media long itum fan laso a tourism itum long ke do abang international dam nangji international anat chini nangji non Karbi Youth Festival example dak muni de tum hong ki do tum international level la long ki laso arol media na pen kapache thang na bang avdet compete sami hornbill festival ke non hela la tung state pen si audit claim that amasi la tum bang ke bang hong pen sami bang lo nang humri lo nang lang lo hornbill festival thang kali Karbi Youth Festival lo son ke thang kali di non Karbi Youth Festival ke non ninkan hindi bande 50 years po golden jubilee po ni ke non dak general secretary lang mati inte reception committee long lasi alam the bang ke ola kapache thang ba laso bang itum compete la lasi ko la bang klem ke nasot lasi hong ben bang tum si technical long si tourist an la long paklang nam nai bang aring ke long tim ke nong building aki ahem ke the long ke do dam tung te ma de ko hala tung ke bang pen don te matula to fan ke la hello je washroom mission nang ji kidu ke thaka de ma bang ke la tung ke do tipo boy pawai ta du thek lasi bang ke la tung ke habit haram long si kidu dam kit kang tung ke no long si ka phulong so long som kote so som hem so bi kong ben do bane bang pu no bang bom lo Kaziranga long kindu gilang fan lo ke lusuni gilang tung ti mati isia por silang dam so di elephant safari phong adap dam pu ani sam dam pu jut ko kindu lang po thang da bulung ki kunna lo la to phang bani la tum non ke wan tuna lo la kai phulang sulong ban lo tourism department hin ben copy pc claim nang ji nang hin ben si suggestion nili hin bang ke la hello mo pen kapachi thang bang nang atima chu gedam tang international tourism day la bang su ta lon pon sami karbing long pen pu claim point pa video pu edit lo paklang dum lo paklang nus tami litung karbing long tourism hin pen em incher sars tami launching sars tami ala dak lam thi sining ji dun long le apor pipide la si litung claim pon nang ji doping lang la sinang hin pen compensation tourism hin jong si itum revenue sources lahai alam thi abang aputhak alam non chini pon bom lo he non chief minister bang chini pon bom lo non itum dr tiliram ronghang alang initiative en lo potante kechun chije je hormu api kala chun wegi tourism anat itum rd pithek thiet kachini ni dam kom he kapot kala alam abang ke kachini dam kom he kapot tourism anat pen kwan si itum fan wang jima na pen munthi lo je itum dak mo pen ola sinili mo pen tourism na information center ba Kaziranga kahora alom jongsi itum a department and hudak bidam pen tie up kuri dang po kalimakala hala so bang jongsi itum kempon lo potangte non dr tiliram no hang initiative en lo ponte unji uni po hormu kali unji lagi lapen ni pudagi mornisi tourism department pen council of fund revenue wang peji wang peji lagi tesar la nali MSc non do bom pen nali ko pini em long dun sonte pulak sona ke mang long pini nang lihat drawback do ma political career long pini nali ning oi pahi pak song gawi bosa la ning kan phong bong ma political journey lo nili ke na thang the nili fan ke nili ke anutin da MSc man lo borde em man de pustami department ni sibak cherai long sonte sinali dai sia ke mang do je po la bang so ke mang long pini katiku kunani gili damdi ke chok damdi nali hin ben dong do ma de open rest ha po lamdong wang ji ma nearly 5 years ang bong ke la hello je em man dun long lo patan ka dok bita a department se long po jasi ka dok bita ka chama thalo mati arat fan se long po same 5 years ang bong I experience ni Charlie long lo na 5 years ang bong ni Charlie long lo la pen dr tuliram rohang ako nilifan board a chairman tame forest na nilifan ang pilo la pen ansu si ni ako Charlie dun tulong lo nili independent ban ke BJP long
cepa ogdun bangke nilifan tamen bangke iem nang pipon piju pada kapre ketum dolang 26 sama si MEC atum si BJP lu kente long bain ko trok fan ki iem pipon lap ki uni daji nili ning geduk po ke ave sami nili rada tum bangke hula tum ki jong si long te anso si development scheme kelang pon ji fan ani ngarong po hala tumbang la subang dulu sami jong si arna makang hona akan jinsu duar baguria rat jongsi non ke bang zierni ke patang te kam ke patang pon tekji ke pa pleng pon uni kam ke pa pleng pon unji jongsi la so hirzu me ako duar baguria rat nili fanang pahai dun thulupan non ke bang zierni bangke nili experience long lopot CM Dr. Tumiram rohang fanta me nili akiru piji nili fan sami nang langpon popo si muntilo sir lasi aport penangan ilitum nalipan nangan lo lasi aport lam dadu pot kejusi nalipan nagar juji bang lalo non election nangan lelo MSC election nangan lelo jongsi national party pen nalipan jongsi tiket tabang nangli pocket long nang thap the det pulute nangli ka prega bidi te bar thuji ma pranga son independent ko pinege matha son do ma labang ke very tough question stame tough question pas stame sibang lo itum party discipline do labang ke party discipline do nongke niliki independent kali lo niliki nongke BJP national party long sido lapen BJP national party ke la ke nang in the world sila ke largest kalang aprang ke komunis lo aprang ke komunis party si kalang lo China long sila tum lo membership yong nal so nong kali BJP lo in the world ke Bharatiya Janata Party la pon lo je muni na tumra da fan kam ke claim pi je te je overall pinyar ni BJP along tin state long jong se election do de municipal ban cheng lo Guwahati municipal election ban tum thek long lo historic kala kai long le ding long sin la pan long lo di lasin non abage nili fan ticket jong sin nili pocket long pipe nili punti lo nili ke matha bang ke la halo je nininga lo abang du nili fan nili progress report ta kalang I will say level yes ni confidence bang bilab lo je ni progress report lang pen last 5 years ahud MEC koson si kam klepon ma athe muni de tum ke hala so progress report lang nang ji inura MEC afan jong si ticket PP det PG pustame nili panang PP det person ni progress report lo jong si ni bang not satisfactorily lo ni le dunne de lo pon yes I mean we deny a ticket nga bangki ni fan satisfaction wang vede tahal mani kam claim kle rada fan kam claim pipe der posi ni fan tiket na pipe der tahal kapre ka we pen jong si munthi dam no pante kapre ka we na pante as blessing of high command ha tum ni fan bang nang munthi bom all round bang lahai a report en pot bom putan ni tiket kilong le dan ji amat si aveda nai ma posi munthi lo nining alu asang tar bangki lapen long le dalo patame nili chip do Dr. Tuliram rohang do alang li pensi bang nili fana suggestion po alang li ku pisi munti po lasi nili mupen paluke nili progress report depend on my progress report so progress report ating penjong siglo ponte nili kilong ji akhadu pusan si nili munti mathal lalu na pen independent arjab dunji pu mo pen angli long le date pota latani nang reply po he ni mo pen apulo rat afan nili jingki chi thanang ji rat si nili fan na pa hai rat si nili fan towar nang gi tho apo si itum achip chi nilo rat la long do putate tiket nang pipi daji pu bagai de ni jijilo he la high command tum ni katan ni tum ta positive bang si bang nang ji pu masin ni positive thoughts si dolo alam bagai we shall overcome all is well la pen we shall overcome lalu saya lasi pola doi pinglo pot nangli ni tum karing long live pan
nangli political career puthak pencheng lok nangli hobbies alam pencheng lok nangli lifestyle alam puthak penangan nangli MSc pen Dr. Teron Rohan Sara alam puthak pencheng lok penangan nangli karing long life pan kelara tuman apa cini dun lo po nangli pan suri kadam pajir lo la pen ansu se rana ma hijumen kan pajir lo masih ini tum karing long life pan apor chipidun thek po nangli pan suri kadam si pini la ban so lam the si sir just to be duar bagori suri penanangli MSc na mandet pen alangli political career puthak tumhan jumisen alangli alam mu puthak ni tumhan thanu thek po alangli pan suri kadam pajir si pini la bang so jai me lansing to ni kalau karo Yashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum longigji mesen na sofa an chot kalisi an namjum hek penta longigji nang litum an ning ke hang a design ateng pen kasi margin ning ke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji lapen an parta hemalong kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longigji kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381 48114 along humri lote longigji